Haga jingala kai fourth round jong ka jingala kai yakni Rung World Cup arajar arpnriu na deupa Europe hapadeng ka UAE Persia ka Iraq. Haba pai shangan ka jingala kai paro artali ken hun ki akai da marshi gol hadu bukot jong ka jingala kai fast leg. Haga jingala kai yakni Rung World Cup na deupa Europe hapadeng ka England kabaliyo ban rung lupa syaka World Cup arajar arpnriu Persia ka Serbia. Haga ni ka jingala kai ka England kadang peteng ban khor ka nam job Hadien bakalala aban pelim ya ke Serbia da Arlanot. Pada yang gini ki Argol jong ka England la aban tap leng bau Saka bad u Eberechi. Haga jingala kai hapdeng ka Moldova Persia ka Italy. Aba pai syakna ka jingala kai ka Italy kala khur ka nam job. Hadien bakalala aban pelim ya ka Moldova da Arlanot. Paleng bagana ka jing job ka Italy kadang dot jingerban bani urung syaka World Cup arajar arpenriu. Haga jingala kai hapdeng Albania Persia ka Hungary. Haga nega jingala kai ka Hungary kala khor ka nam job Hadien bakalala ban pelim Albania da shikulanon baleng baga nega jing job ka Hungary kadang ne kerdan ka baar haga mi ye khen point. Haga jingala kai hapdeng ka France Persia ka Ukraine. Haba pai shak nega jingala kai ka France kala khor ka nam job Hadien bakalala ban pelim sok ya ka Ukraine da saulanot. Padahal kena kecing lekai Mbappe oleh open tap argol naga benta ke France kata hak minit ke basan peusan padahal hak minit ke bapra peulai baleng baga kena kecing job ke France kala open rung lupa syaka World Cup arajar arpenriu. Hak kecing lekai hapdeng ke Norway Persia ke Estonia. Hak kena kecing lekai ke Norway kala khur ke nam job Hadien bakalala abat pelim sok ya ke Estonia hadu sau lakawai. Badia gini ki sau gol jong ke Norway la yoban tap argol dau sorlot bad kumjuru Haaland la yoban tap argol haga na kecing lekai baleng baga na kecing job ka Jong Haaland ke Norway kala yo biang menrung syaka FIFA World Cup hadin ar pelpra Snem kata na du Snem kat kendai spa kendai pelpra. Hagawai par kecing lekai kini Rung World Cup na deupa Europe hapdeng ka Ireland Persia ka Portugal. Haba pai syak na kecing lekai ka Ireland kala khur ka nam job Hadien bakalala aban pelim ya ka Portugal da Arlanot. Badia gini ki argol jong ka Ireland la aban tap leng bau parot haga minit ka bakhat nyau bad haga minit ka basau peusan. Bad haga na kecing lekai urang lekai beken sai jong ka Portugal u Cristiano Ronaldo oleh yo priang ya ka red card haga minit ka panriu phewei leng ba ka jing pentik kena jong ka VAR. Paling baga dengan nam rem ke Portugal kadon kamban job haga jing lekai bakhat du jong ka nang bakani orang lupa syaka FIFA World Cup arajar arpenriu.